Kordom gorteng jiratum. Welcome back to my YouTube channel. Pini nili nani tumhana ipa klang ponji lake isi good news mate bilta ke me sinang than ponji lake non State Bank of India ili tum yong si ATM avelang po voipis da poisa koson si ili tum account nong doma ave ma la pen mini statement koson si statement kuri verun ipen joy ke pen claim po la nili nang ni tumhana ipa klang pon bola sinang tum la so video nang lang tum payment on la pen nang tum subscribe klang bote subscribe ik danon la pen like share comment pi vek tha kado ka ve karbi solang duara tuman thek ednang ji asonti na mata la sinili video nali tum kilang me kai kita alilong ji la sinili vid channel bang subscribe ek back la pen nili nali tum han non empa klang ponji bang la State Bank of India nali tum bank long dam de pin pen nali tum ko sonsi mini statement ji kuri ji la pen nali tum ATM long dam de pin pen mini statement kuri ji la pen ko sonsi nali tum tangka ko anti nang le account nong doma pu nang jang ma poisa doma ave ma pu cheche gi porte nili nali tum han isi message ki pi pen nali tum tang de ji la sinili video nang lang don ignon nili nali tum ki jutsi ki cheng pen ki jutsi nang le tum hanang paklang pon po nang don payment on nang tum apor chupa dam de pin la pen bhara dam nang ne pin tangka dam nang ne pin pen nili nang le tum joy ke pen nang tum hanang than po nili gai ke ta video upload le aprang nili mena phan chi try det si nili nang le tum hanang paklang klang la si nili nang le tum hanang paklang ke pacho bai a video pugali la pen nili fake video ke nang le tum han kai ke nang pipe la pen nili nang paklang an ke nili first si nili mena chi try et lang la try pen jong si choklim lo pon si nili video nang upload dot la si nang le tum nang lang don ngon ke cheng me ke judan to tangte video le cheng tunang ke cheng si la ke State Bank of India to mi si notice ke pale do la so rules and regulation nangi pi do yo dak step 1 step 2 step 3 step 4 nangi pi do nam tum ko son si hem totlon pen la SBI mini statement chi kuri ji mate poisa balance che gi nani tum ATM vai pin pen prote la bang nili nani tum hanang than pan po la sin nani tum nang lang don payment on dak step 1 long ke pi la ke nani tum han la mobile number nani tum hola da nangi pi do holo so mobile number bang nani tum tok nang po la tok det pen nang tum la nili tai belo hola tum la State Bank of India long mobile number la so mobile number long nang tum message send nang po dak la dak tok do WAREG pudo WAREG putok ra nang tum account chipi du nang po nang tum account chipi dun det pen pilote la so number long nili dinang pin on paklang number long nang tum send nang po nang tum ke cheng si lage la so number nang tum note der nang po note der nang tum la so mobile number bang save den non ko bang non ko save det pen pilote tongon nili non double chi busi toklo mochini phan la double chi pu dok der pen ladak nang tum ladak message polong click denon message polong click det pen pilote nang tum tok nang po WAREG tok ponili la masa bo space bina po esi space bide pen nang tum account number dak chi type nang po dak nili account number chi type po la WAREG pudet pen nili masa bo space bi po la pen der account number nili chi type po la account number chi type tang elote nili send piden cholo non nili ka chi tok lok lang la ke secret number nili account number kala nili na paklang dat po la pen der dak next pudoji la dak nili send dat po send message polong nili send elo non send dat pen nili malom soing hong aphilote ke non WhatsApp pen rang po nili phan WhatsApp nili phan WhatsApp registered lo nili mobile number WhatsApp nang registered pe lo la sin nili sungse pin po non alom su chong hong po chong dat pen non bang lo jo nili message wangalo la pen WhatsApp long wangalo nili WhatsApp long non ipaklang la ke la puhen le jo lake non nili dak nili phan WhatsApp long pen nili thong WhatsApp pen contact lo nili SBI pen non nili hi SBI pu dak click nang po nili hi SBI pu nili non type po dak continue bolong nili click po hi SBI pu nili type det pen nili send fit pen la tum nili phan ako nang send to fit lo nili tum han jo welcome to SBI WhatsApp banking pu nili ning hang pen kolobang machong wai ning hang lo get balance ma get mini statement ma nili mini statement ma je non ka chong ho ase nili mini statement nang pielo yo nili ko man tu si poisa ke thap ma ka ulai ma ko antarik thi ma a tarik earning interest nang ke pa jang nang than lo yo mini statement nili longalo sungse pin pen lake paperless lake la pen der dong si nili ka practical lain do lang pata nili check to mail pu ladak option ke thom do la option ke thom pen nili ladak non so more po bang se nili so more option po bang se click po so more po option ko pitong do ne nili non check lang ta koi si li tum ka chali rong ji do thu po dak do lang pate ri tum claim ji hormu do lang option alom sing hong fit pen asam nang po nili di register de la so mobile number potela puto chok session close po pote non che chat chelo potel po close session po go to menu pote pamu adim che dam tu po go to menu long dam po nili ako go to menu bolote nili balance check pote dak get balance polong click nang po dak get mini statement se nji pote dak mini statement po nili get balance polo alom sing hong chat po nili detail bang lang bom la tum dak server bang down chat amasi nili phan la son nang pirong yo temporary unable to serve
server ba down hoi posi nili phana sana pitu koklo la sinane tum ako try today put that get balance on click non mo server milute amenar automatic penana tum nok chevang det po la si pinike la pon sikang ton ko tengir tum nana tum si la so video ke lang pen thek theret dokok pote nana tum ba repeat thuare non la penana tum si pinina kar juji do pote nili phan nar jutame kai kita nili nani tum anang kera bi phane nili tanang nang borai dunji la penana tum ta bori pon pamon पेठे के दो के मेना को अन उन आन के बोरी नन नसी पिनी के ल पॉन सिकंग तोन लो दो में थक में कार्डोम